Ka kunhun jileka jangka P Farid Football Academy. Ha ketup jangka under 10 but under 14. Kila la shisha ban sei gisap ki pong jangki ha gani ka tournament. Kabala pelong da ka maupat football school. Da ka ba yora ya ka nam job habaro artli ki jinglekai. Haba phai sha ka jinglekai jangka under 10. Ka jinglekai kala long ka ba itanat bat ka ba shongshit shisha. Ba wadla kinoi la kai kilong ki badangrit hendai kilong pat ki basatar shisha banyakun persya ya Kalawai Football Academy. Hakini ke jingkon ke PFR Football Academy kala job da lai gol la ar. Bat iki gol la tep do Bansan Lang Mauri, Idril Senna bat Jordan Kharbuli. Ha ke por mensengi ke jingkon ka along hapadeng ke PFR Football Academy persya ya ke maupat Football Academy. Bat kala along ke baitanat hadi mau pai ba babun kelawan ban ai ke jingkersan yalah ke jongki kunhun nadu basang hadu bakut ke jingkon. Hakini ke jingilek kai ke kenhon jangka PFR kala khori ke nam job da ke bau pelim no ya ke maupat Football Academy da ar gol la not. Bat yakini ke gol la tep da u meban pensingan kriam bat u batmulang kongtim. Wala kirang ilek kai ke maupat kala konting e ban penpai kala Henry nomor ke jingtibet palat urang ab gol ke PFR Kim Shimla ala setia ban tep gol. Kim Shimla ala setia ban tep gol ke belak pelong yaki ban yo ya ke kedan ke baar. Come, Shani! Apa tu? Pihak yang ingin tinggal yang gol penunjang jong kapir. Tika lawan berpilai gaya berpentai si gol lembai nombor 10 atau deke ni khabna. Tiba-tiba dia legai. PFR kalau yang berhadiah sesi gol akan ke final. Tournament Football Academy.
Pressure. Boleh keluar. Space. Keluar. Itu bol. Herapang. Pihak kelas step ke PFR ke Layo dan Tengki kejar. Itu, Pak. Attack the ball. Attack the ball. Go, Paman. Jump. Teachers, yes! Hip hip! Hooray! Champions, legend. Dia kini kopor. Umur Ramasyong bagi dekat jong ke eksekutif komiti jong kesenong dah bersenong mau 4 bulan. Nyai kuble yapi baro ki balong ki nong ai men save na gobenta gini kin hon ki ba peo fer ye ko pilawan simbenta hapo jong ni kesenong ngajongi. Dia swai ko pinai pai na ni kesenong ko bai ke jongi. Ngai ke jingkit bok ke jingkit riang na gobenta ke jongpi kum ki kimi ki pa bat kini ki kon ki ki jongpi baro. Ba pinyo ya ko pinai pai na ko basuk tak hadu ba pinpoi shala ka jong yang kasem ba shala ka jong kesenong ka thau ka jongpi. Bat di kermen ru bagani ke jing saindur na gobenta kalawi jong ikun ki jongpi lengba kani ke jing ilakai. Kanwan ra yo so hagobi gasni na gobenta ke jing yem jong ikun ki jongpi. Dia kini upor ngapen bana ya kani ka tournament ka first football tournament ka bala peniai da ka Maupat Football Academy Arajar Arpusan in kliap no mendaga janmit da ka bangan penhap ya kani kalama.